everyone, welcome back to my channel Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasidi wari ani puraga lakchare. Ado ngasigi wari sidi paranormal ge wari ne aduga wari ani ni haitare ne paranormal haigadra ani suwa wari sidi camping da thengnabane so paranormal karino habdadi khangre but paranormal amasung haunting kai kai sidi thajaba mina thajare thajadaba mina thajadre but thajare moida thodok se thoe haidana yaubagi adagi moi kari haitare ni moina investigation tawrubagi matung inna wari yaurambado aina dum lijabne aina wari se sajillaga karai deno poraga listen manate internet source yawdo aduduna adum lijarapaniga aduduna it's up to you whether you believe it or not but wari ne khalaga adum tabiro ahambagi wari sina life of Florida na mafam amalai sidaida 2004 da thokibane Stephanie Tasker amasung Misty Tasker se moi si mamam sa se yamna kari no nonsense amthina brave oiba especially kano si Misty Tasker se she is 16 years old chaita tuk suba typical American teenager haitare ne rebellious ka oiba adagi no nonsense very brave go yamna skeptical ga oiba nupi macha amane ada nongma January 2004 ge 4 gi matam sida mama ga Misty siga Stephanie si mama sine macha nupi kano siga Misty Tasker siga moise church ki evening kano service ama yauba tholakpa adaida moise loirappa sida numit khaga numit tasangi numit tadugi tawlerame adagi mamam sa je car manungda papa phamjala sungjalaga thauba hore aduga kano se Stephanie se kano tawi ko ma se amthina anxious driver amne habidi koi masada pung ada pakhatpa adai lambi khoi gi kano ka se makhut ka je steering da smai ka pai ka thaugi sai ga ma kano gari mamai da nam hadi almost koi gi steering manam ta chongjalaga phammaga thauba adugumba mam tawi kai no da especially ma je yamna mamit se yamna sopoduna nungdang oiragadi gai thau sem nungaite aduduna ma se yaringai nungdang se thauduna bu hane aduga nungdang yaukhurgadi magi driving skill je sikmai tongni haibasida mina ka gangbaga nak adegi tadaba nak lambi daga kari no hangda magi lambi yengmam da yengaga thauraga chatlaga yamna magi thaugari thobagi anxiety je hekta wangba adumai ne ba do ma normally yari makhai di ma je mamba nungdang se adum kano tawbane haidi kari haitare thaudana ba do ma se honna jabane adubu moina yauri church service kano se church ki service khara thengdokpuduna moina gari se thauraga moi hojiki service se loiraga mamam sa se tholakpasida numit se khaga tari tawbasida ano se Stephanie se isau langaga skai ro nungdang se ina thaudo se kotega tawraga ma se gari se speed tawraga lai ba haidi moi gi kan allowed speed to adudagi da ka hendoga ma speed sida gari se tawraga lai la kan sida moina moi gi hujiki lambi se church tagina moi gi mayumbo ki lambi sida karimbo laite dirt road ki highway ma lai highway na oira su phajana sem da ba aduduna khoi kari haitare ne lambi ga se forest marakta oiraga yam kanna kari haitare ne lambi ga kanung ka koilas ka thadaba adugumba dirt road haisine adugumba lambi se oibasida minute moi aduga mayum sina hujiki church tagina Stephanie ga Misty gi mayum se sibox minute kun muk thoudoi ba adai mama se ekta koi gi ngasai gi nungdang khoi gi mamjhalak bagi numit tasala e hadi mam gi tare pung mam khadi ma se anxious mai gi anxiety ja hoba tare na ma se kari se kanna thawro lak basida som lai ngai jida nakan hai di pung mam me ko mammaga nungsa na kitang taram dagi koi gi mammi ma kori oi khaga nungsa mangan khachi khak phangbado adagi he na ju phangap tre hem soi gi sum mamjhale adagi mama sina kanu ga isau ga salanga gari se thauraga lai dagi di Misty na no ga mama ni isau lang ba uraga mama na gari ga smai ga steering ga pairaga hai ga nappa ga kyam kira thaubu das Stephanie se no ga mama se thaubu se no ga ndang ba mama gi na kan da sum yenga ga no pa sta moya dagi kilometer hujiki kanu sidagi church tagina hujik moina thauri je kilometer ahum mari muk thauramani hai thaurakan sida mana smai sumna onthok sani Misty na mama on tho yeng basida mama room ki side ki thongnaw da sum mama lenga ma thongnaw rom da sum yeng ba sum just for no particular reason sum yeng do yeng basida Misty na nupi macha ma angang nupi macha ma phamaga leiba ui bo jiki kano sida
highway gi sorok nakan sida aduga mama sina parlang thaugi sida misty sina mama tangai khone ai gi wakhanda kaino angang nupi macha ma sorok kano sida nakan da phamle hawi sini mama se aham de misty ngang mo taram de bai disuna kan da concentration tawri ma da gari thaugi ada mana mathanda misty sina khale karino samnam kano sida mamgra sida angang macha mana sorok nakan sida highway gi sorok nakan sida phammi sibo aduga nakan sida su kari boksu kanu play bus na te uwa nga tani jungle nga tani kamay na angang sa kamay na pamlay no naman mama asita ay na kan tahoy angang ba pamlay hoy me amta hangbi sa kan dorog ay sa mama na kaino mas kay thawmo degi chutna kada madi upotes na kan tawrog gari je thawle da kaino sini ay na sidai nang kanu sa maninglom da khona thawrok pada highway gi nang gi nakan lom da angang nupi ma sama pamlay hoy angang do mathanda ngai ba khangdi amta yeng biru sa sini misty gi mama se Lilapten wala pa kay asing ginang ubrane ma asing ginang ubrane hay si boa nang naminas mo uri ro ngali mana ti mama asing kay na ayang nupi ma sa angang nupi ma sama maningon tho ka phamle hoye amta hangbiru se nungdang se wahidi pungma mamjal e sida kan ama do lambi lam hanga ngawra ka mayum dagi ka chela i bichana dagi mama sina kay no hay si bo sida kanam buksu lay bus na te gari amta zu khoina sai dagi kilometer ani hum thawrai je gari amta zu khoi dagi hengat pa zu ude mamangum dagi la pa zu ude maning dagi hengal pa zu ude adagi nakan daga kanogi moi hiziki forest ki doida trail lay bus na te adagi yum koi kanoga lay dana cabin lay dana khotna kai mulabite forest it's such a forest ne do na asi mo maning halade pung mamang rani mo ina gai thau je si khaga nungsa manga noi kai no uri si ura roin to sida misty is na mama sing bin ai angang nupi macha ama hai angang nupi macha ne amta ye mo lo ma dum ati thanda phamle hawri to sida gi misty je that tan kano se Stephanie je tali sare kitang thogalaga U-turn lowraga mase thogale thorak pasida hojikti pung mam ghare mam gi bidagi moi gi headlight se si mangai ko khara hojiki phang kai no da nakan sida street lamp lei bana te dagi di numito tha thok tana tha manga na uni kai suna te pung mam me mama si tali khare ga isau lang ninga lei bane dai hojik mam maning han basida moi isau lang ninge adagi kai no nang na hai mama kilometer amani kitang kano to nang na khoina to do kitang sida minute manga mu oidong male ta thau se tar ka thau kan sida yenga chat pasida karai no na Stephanie is dinga sai gi nungdang or se di mamak pai gai thau tan ma gi ne man to ise ade misty is na kitang thogolo ni sida da tu sida ka sida da leiba male tu sai da ni u do tar ka na mama na headlights na gari gi headlights thang do ra ga sum thogala kan sida ure ni lambi se lap na happy moi gi sai gi gari gi headlight nang angang nupi masa se phamma ga leiba se ure adaida moi gi sai moi na light se caption bisida angang se reaction amta torok te ko adum maning on tho ga hujik na mu moi maning hala mina misty gi side rom da na ko phamma lei se hojiki angang nupi masa se adagi moi sina phare do di gari se tamna thoraga ki ngase ma se kari kadai dei thok lei sa no mai su jungle manungda mai gi camping nung ping ga to bu jala do sai da di camping kan amung tong na da bani kamai to isa no moi je sum sanar kan da moi sina hojiki angang je maina cross to doi ni ko hai di ma angang ji sida pham lei ni ba da gari je saina thoraga hana moi na kitang mai gi thogot la yeng se na mai mana 1000 ba sida ai di sai gi mi ma pham ga haina lei ba se car ma la e light ma la e hai ba gi reaction to idana ko ai di kana no ni kai on tho ga yeng ba do adu amta yeng ak te ba ma se hujiki nupi macha se moina naksala kan da di nupi macha oiram re teenager ma oiram me moi ahmad angang macha oi winning ba angang nupi macha ada angang oiram re teenager oiram me adu hujiki nupi se kamai to wanda mana ga ngai ko no sida highway mi sorop sida maning je on tho mana maning je no on tho e duga makhu je mai mathaba ka thamaga sumaina ko laga sumaina tawraga blocking tawraga lei masam loi khumjalaga nupi macha se hujiki kan se nupi se adagi moi se kano se misty na mai kano se mingjen de kitang chingtharaga hi do you need help and to se da sukum kumak te karim bo hairakte adagi misty na teenager ni mai se sain ga kano to sal mayum dagi ga khanara chela izala khoina gari su adu gari amta lak pa su ude khoi gari se khatani mana kaino ri kam da to se to da misty kano se na Stephanie se na ai phare do kitang kakhatlaga mamai leiraga mu hala asi yum lom da chatpada duga ma do lift pibira se na adagi kitang haina chaluraga moyani sna mamai U-turn gi mamai leiraga thiaga
thogala kansida huziki angang nupi machana leramba mafamsida yengmasida adusu maise pungmambanina udamnina saigi car gi headlights na thala gani ko chali che ada huziki phambamba mafamsida leramdre nupi se leramdabasida mama jiga kanusika Stephanie jiga Misty jiga yengnaraga kaidoro jana kai jagar jana madu bo amu jungle manung na chenjangra jala mayumdagi khanara chela ira na tragana drug ka charaga ngaurga kan tori sala kholi jala tawdagi Misty na madu khangdi maybe jungle mana sai lakpa mai lambi da jangam dong male khoina kanu gari thoga ubasida pakhatna complain da tawrani na oramani na hairaga moini je thawre adagi hujikti mamga su mamsala amtung mamabani na kanu se ju Stephanie je so gari se kana thawgala kan sida kilometer 3 muk thawramani ko thawra kan sida 4-way intersection am lae haidi lamlong mari phangba ma lai moi sigi mafam sida ada stop loina leiduni ko stop hana loin tawduni doga hana stop to bomi duna chani ko sai gi moi gi sai gi sorok ki lambi se haidi aina hana la aga stop sign da ai khamaga di mayam atopa lambi ahum dei lakpa mi sing duna loina ai ngai da dabane doga aina chale lambi chalaga second da mu khama mi duna adumaina tawe da hojiki stop sign halakpa se kanam bo hojiki nungdang ju oiramina do mafam du ju khara desolate oiba jaga oiba moina laiba lambi si ju adoga mi ju yam kana kano dagina moina laiba town siga church ga ju lapna bani na mi ju yam kana taba hai traffic jam laitaba adoga population ju yam kana yam da bani na moi khatani ko thori se ada hojiki 4-way intersection hojiki lamlong mari phangba yorok pasida stop tawe Misty mama sina stop tawraganda gari yengmasida lapna nga sai angang nupi machado adudo magi sai haitare ne sida gari khamine sida sorok leine adugi sigi nakan gi thanga mai moi opposite haitare ne sigi nakan sida mu phamaga leiba ure ubadagi mama sina Misty si nga sai nupi drone si atopo ramni dan tawo si Misty si makha da yengamadagi meni yakhalaga Misty si di hojagi mamang da phamle ramba su ubas madi swai lahor masaje mana mama ngasai le hoba nupi dune sine adu mana karamaina no akhoi je gari kan thaurai ne de kilometer mari kano de hadi manga torong musuna mani mana asai khoi gi maning da le hoba duna asida kamaina la aga phama minu sine adagi mama sina atopa nupi masawra madi hai nate mama ngasai gi nupi du makni mana chele ba mapi maron mai ngasai khupam adu ju mai pham ge da hojigi sorok sida maning jo anthoga mai gi kano sina makhu sina mathaba ka thamaga haina kolaga ne sum haina tawraga rocking tawraga dum leiduni masam sina loi khunjalaga adagi Misty gi kano sina mama sina madudi mado kamaina mathanna kamai la isano kholi sina do amta hangde hang bizaya kanjam kano sina Stephanie na haiba sina Misty sina yada ina mom no my it's a very bad idea ai manang kamaina no mana asunda kilometer mari kano manga taruk le hauga mana akhoi dagi hana gari thori ba do sudang speed to thori ba limit gi helaga ai almost 100 ta thori ni sidai sida karamaina mana hana khoi mamang da yawraga lambi sida phamamino something is really wrong mama ai kanu kham gano sini mama he amta hang busy mathanda lai je kamaina no kanu kamai hundom do nungdang sida nupim sa je han mano no mom it's a very bad idea mana mama sida ko mom nang tau do je yam thingna haidi bad idea ni tau roi je ko na hai sida Misty si kanu sina Stephanie sina Misty kem tau roi mem tang hang busy ka tau ro mathanda so de lai je phata hau kanu tau de phata nungda tho adi kamai tau ni sini ma Misty sina no mom hai mama sina gari je stop toramadagi kana tor start toraga hujiki nupi sina phamiba mai gai je sumna kan sida thorok pasagi Misty je mai sit ta mai man passenger kano dani ko phami je passenger gi sit ka je lok tho ga ma je hekta kano sigi sit gi makha jo kumdharaga mana kong je menjalaga ma se kappe man mom please don't do it man mom don't do it man tawgono sini ade mama je ta mai ta da na ma mai mata he amda ai hang bi gen haraga mama se ya da na hojiki nupi jigi manak sida thauroga gari se khama kan sida mane Misty sida nangi thongnau dom ta leithau sine Misty sina no mom it's a very bad idea please don't do it man tawgono nang tawgono but mama ai yam haina de ngon da kaino ma yam na nungai ta ba ma phaure ai yam haina de haraga ma si mam haina mana kong je men chalaga ma kano ma pi tra maya je chi ga khanga ga lei Misty na thongnau da haidau ya da se mama sina sauraga haina lamaga thongnau je hangdari ngai sida mama sina smaina mai gi kano se passenger rong gi sit da lamini ko lamaga
thongnau se hangdabasida misty se mama se yenga ma pure tar mom please don't do it mam ai mama nang tawno nang tawdo si tawno stop adam hai le de mama se na macha nu pi na ngangi se ta da gai hey kids nang kano mateng pamro nang kai dawrage are you lost and hai pasida nupis angjeki phammi bangang se kari mbau kano torok te ba hangra reaction tholok te kem tholok te mana phamma ga to mai sum mai makhu da ko laga hai la hai la mana kids nang ba hana kano kawira police kawra khola nang astai da na thanda lei je nang kano are you okay are you safe nang kai ke nang kan tawbra phone tawning bra yum na khopra taw basida mistis na mama na question hangaga mama hai yeng lai ni ko do mama je question hang badagi hairaga mama je smaina palo na mukhu se henta ro chingzalaga gari je hekta kano tawraga mana accelerator se khangge laga kadaga koi speed se tawraga car je to hot na thorok to ni ba adagi di mistis na mama de yengam badagi gari je khang thawus da ma ju kano palo na kono je ga tho me ma je sai gi moi gi windshield gi kano box ng lai bido adagi mas na mom kai dawre na ma hawla ga mai sit da phamma ga sit bel sa phajala kan da mama je ma piece tara ga kappe hangra ni mom kai dawre sini I don't know mana mama sina I don't know ai kamai na hai no ai khang I don't know sini kai dawre mama na kai dawre nang kapi to kai no ta go sina mama se mana awon on thora kan da mama yawram de sini mama yam ta palam de mai mama do pura hotong hoi holo oi na haira adagi di Stephanie jena oh my god har ma su kape mama su kape moi ani ta gari je mayum de yongna ba thaure mayum je yawra kan da gari dagi chong thara ga imong na changna bo hana da moi ni je tharo maro ga ole ba dai mayum je yawra ka thong ja loi thingzalaga police ta phone tawre 911 ka phone tawra kan da police ta ma se kamai na hai duino ani pi macha ma phamo buni mama yaw da ban phamo buni do hai bi do ya da bani na Stephanie na police da smai na highway da pi macha ma phamaga le hobani do ne address ta edogi koina je lap dogi 4-way intersection do adai dogi kitang sakhalaga le hobani khotpare ma do aikoina hangba di kaim khumak de nei daging bi wana adagi police na dainan pi macha amam du le hoen taram ni na moi dogi local gi policing jo thokla ga highway ta ra ga ji highway ji streets mari thokna loi na mak thi ko thau ra ga thi ra kan da amata phangdaga nongala kan da Stephanie na police da phone tawra kan da thaina noi ngarang nupi macha do phangmra khotra lairam khopla hang kan da ma'am khoina ngarang koi thi re phana koina pungani hum thi nupi do phangdre khotre aina haira e adagi Stephanie na mama misty da hare so aina phangdre koin udre na adagi Stephanie na misty na khali se moina thengnari do karino nupi macha da mama yaudana mama ho turong ho raga yaw le ma se karino hai do moi ngasi bo khangdre adoga moi asigi wari se paranormal gi sci-fi gi series ma yaw bani adoda sigi details oina di no mano to bani wari se yaw bani mayam taninga ga di haunted highway haibra natraga na I made a hollow face haibra kanom haibani aisu article de khangsa bani ado di singi hama wari se sida loisale de kaino de moi kanano kaino haiba umta ngasi phobo khangba ngamgi ani suba warisna vel jedi hana chahi kungataruk suba Wall Street ki banker nupa ne doga magi thapak se ma se banker oiraga yam thina competition am wangba job makhalam ni ko Wall Street thabak tawba ka haise ada magi thabak se yam thina hectic oiba meeting adagi presentation client yam ga wari sana ba ko pa tawsa ma se yam na hectic oibani na man hek suti phangba matam phangba ga ma se kan to yam chatle camping yam chatle camping chalaga he's a very hadi koi wilderness da yamna experience lairaba adagi camping hiking gumba yam thena kano to bhai tamna outdoors man hai tare ma je adugumba outdoor gumba pamaga mi mayam sagi ma pa koi kano gi city gi pepa makhon mayam adagi di mai hectic life mayam dagi lapna ma mi amata laitaba mafam da he yamna koi gi secluded oiba big country mountain gumba da chala ga numini ri humni natraga marini mangani mathanaga camping tawraga hiking tawraga satpase magi yam pamja bai dare adudana ma si thabak tawrapane hectic se sum oi khalappadogi mana April gi 2016 gi matam amasida Mount Rainier National Park da camping tawruge na ado sigi Mount Rainier se Washington state ki manakta laibne ado asigi trip se mana khalli je ma se yari makhai gi any koi gi hana mi yam na
mi yam chatpa traffic yam leiba trail dagi di chatlaroi ge labna deep back in the country da ko adum random location amada changaga na khoi numit ma kanos marini mangani ma aduda lairaga de-stress tawruge ma ngasai stress ki mayam sahar gi khoi city gi lang ba khopa mayam sidagi labna lairuge na ma se decide tawre aduna vels na pick up ta my gi cars da mapo ma chai sagi camping gear kai supplies mayam gear lagi di mai pura numin marini mangani gi pochai se bag se hapchan dana kotna trip sigi lae laaga huziki Mount Rainier National Park mafam da change adu moi mafamana kitang adagi he na manung tana thousand lakanda kano pana sigi areas dagi chatlage na khanba areas da my cars thamame thamamaga mapo ma sing loina pack up tawraga kholaga majina huziki hiking tawba hawre chi go back go deep into the forest ko manung sida chang bahore ha hiking tawrakanda mamsale mana clearing gumba ma hoi ahangba area gumba ma thire camp gi magi tent to khangat kena adagi clearing ama phajana urambadagi mase magi tent to khangatana campfire amaga hawgulaga manga sai porakpa anamana can food sing do sahandana khotna charaga mai simu thakamaga mase tummage ware heda changa mase tent manung changaga magi tent to jip tawraga mase tungraga pung khara le kanda maybe ahing oidoira natraga maze pung do phajana yengdar male di tumuramina ada makhon yam thina strange random makhon nama magi kano sigi mapa magi ten ki mapan degi makhon matab tabasida mana ahambada mana khalisina sanga gumba adum chatli male mapan daga adum bai ten manak ta nungdang ni na ina ngasai sanga se mandaba sum khoi gi constant sound nama mana tabadagi mana kainu nem te yengi na mana paktharaga magi ten se kitang haina hangdo kanda pakthara yeng kan sida mana kai uge habasida pama phammaga leibase uiyeba magi campfire mai jing mana campfire pit hangam kan toram mai tharambado adugi doida phammaga khoi mai do bunna yengaga lei aduga mai di yaudramni ko mana muthalamamne do ut oi khoi mai tan oi kai le hobdo aduida bunna yengaga phamle phamyang masigi masigi nupa sina phamma leiraga marak ta ko amum khoi gi utsida makhong dik kaw ba man torise kaw leibasida mana kana nu ni sibo aigi kano sida si nupa se krai dei lai jano aigi ten ki se changa ka doinu man torisi bona hojiki nupa se blue jeans amaga gray jacket amaga le doga magi backpack kai miauti adu hojiki mai tham hauramba mafam do adu dani ko mana phammaga yenga lerise adagi veil jisu kai dongdo no khangre ne haidi kana nu si nupa jibo mana nga sai lakpada di moi camping gi mai nung tha ba khot pa kari krak amta di u gidam ne karai dei lai jano na ma se khalam makanda amu ma sina kitang amu kan tawri haidi kitang amu hangtu yenge na mai asai ten se kitang amu hangtu ga yeng basida hojiki makhon ama chen khoi gi camping gi ten ki makhon ama hangba mata basida nupa je na makhon am ta basida nupa je phalong na mangon da yeng thora kan da moi ani je michana badagi vel du mo na muni yeng na re nupa du na ma u basida mami chen loina mak lok thoga sumaina aina yangamaga hagutlaga hotna jungle manung je chenjan gari ni nupa maina hotna sin gi ba ubasida veil je kara maina ye to no khangre ma su ka do no khanda na mai gi torch pairaga flashlight sa pairaga mai gi ten to dagi chong thoga ma je sai gi nupa do ko yeng wena jungle ji dang sai gi torch no tan hala yeng lai ni haidi kana no ji ki do bo kai gi no mana kai mi su yaw de mana du su jungle manung da chenjan gari de ju mai ju yaw de ko te ma di kamaina do ka karai de lai sa no ma sa khatlaga ko yeng ma sa phana ko ni yeng lai di karai de lai nupa do bo na ko jungle marak sida torch se thalaga dum yeng lai grani ma di veils na khali se kana no ji nupa do bo aina lai je back country gi ko Washington gi ai de back country karim bog lai traba it's a middle of nowhere se de lai je da mana karamaina la inu kayam kuirab jana mana se de phammaga ai gi ten nak to pham lai je kari pa mi jano ni sinu pa ji bo duga mana tawri na kaino na dagi veil je gya me nam ta dre ni hujiki mangon da kari no je tawi du bo ma gi du mangla hara gya nam ta dre adagi ma sang hak tang yangam dagi mana kaimbo flashlight to kai mai gi kem ke nung gi kaimbo u da badagi mana sidi pura mam zu mamme aina zu mai moi gi mai gi kem ki mai than ba khot pa torch light thala chenjang gi ba khot ba zo ma to de asina u ngata ne kaimbo light su leitre do na kaim leitre ma kan mai ten to na changage doga
mana khale maybe saida moigi camping ga tawramaga nungdang da ni sa ga chasalaga natra yu ngauraga lambi ngauraga lai oramani daida ai ubudu da ki na chenjele oramani ma sa khandoi adu ju mana mangon wa khandim khaliba karamba mi bu oi bazano mana kanu sita mai ki tin ki na kan da phammaga lairaga for no reason adu duga mai ju flashlight su yaw na mana kanu manung da forest manung da chenjang ni je duga thi phang ri su nga ena ma de du khandi khalami ada yam thina ma je restless di oi night ma do restless oi na kai mu mana angau go mani da na khandu ga ma je tummi tum ka ri ngatang tum da ba ina hori tum moi makeup pu thok poi tawraga ma je leire de gi uchina china nungsa thokle nungale numi thokle numi tholapodagi ma je hakulaga mai gi pot mai gi camping kai kai gi gear nung kai kisin loina ma pack tawsalaga mu hiking ho doine do ma hana gi ngara nung dang da thokiba thogok to ma ningjang dre ma na khale side sami adum ai gumba adwaina back country dia kanu tong ba camping to mi oiramani aina khairaga ma kaim khanda bida numitu mu ma mu hiking to ba hore mana ke mana hiking to ba je mai plan hiking na te ko just wilderness ada da dum mai ge map maga compass maga tawraga man hoje camping to ma pham area do mu mark tawraga adu mai tawraga no gi camping ma pham sai spot thiraga leiraga daina hiking tawraga chatpani na ma ja dum kanu to ba hore chatle dagi mai kis kanu sida forest manung sida hiking tawdana nature ji yengdana scenery ji enjoy tawdana dagi mana chaninga ma pham explore tawdana khotana ma sida numi nini mukse chatpase kilometer kun mari mukse magi zigzag direction da ma sa chatini ba ai adugi matung dagi hujiki nupa mai kem kita lakpo su lakhe da numi nini di adu mara numi nini je dum chat pa je kilometer kun mari hai je yam na sangwa adu su makhong chatpada adu ai chatlaga numi nini gi matung da ma se mapham amada amuk yaure mapham amna yaw se mana tungdang wai sele sidi amuk camp mai gi camping gi kana tent se khangat lage camping kana doga thong thakna ba tawrage kholage na phamdaraga ngai thong thakna sahandauba can foods mayam sausages kari porpa jingdo sahalaga ma se charaga mai tek lai sida mai gi maning lom dagi makhona ma taiba haidi khoi kare tare ne una wana daga net pagi rustling gi sound do adugumba ma se taba sida ma se na play thoga haina happy deng ngame na sa nga amung mai chak thong bagi manam taba sida tholai yor man kholang ni khalami adai ma jaga tang amu leram se second kuntham leraga mu makhon je mu toroga hantakti constant oina makhon je srok kum torok sida ma jina kari no ne sibu mana si animal is oi ro ai man kano da maning na makhon thoi je kaino man de sanga gi makhon di ma de na mana amuk sa mai gi kano sida charam ba de ge mu hakulaga mana lepaga yenga leire haidi mai wakhanda sajira natraga na raccoon la kainom tholak pa yayena adu tholak ta bida ngasagi pitch dark ori ba jungle sidagi makhonam tholakani makhon jina kaino Do you know how to get to Bell Canyons? Sita ba degi belgi mai thamoi je ta ding ma sunge mana haira o ai na ai ubangam de doraga su I know this is the same guy mana no minini gi mamangda mai gi kem ki da mai ti elen manu pa do si oi mani na mai thamoi ga je ma haita mai heart ga je ding chongam ni ko segi makhon kano si magi ka sai question hang pa se ta se da ana ila pakhali si zo they are in the middle of nowhere haiba moine lai se kari mu kino ti mana sai mana kilometer kun mari sat pa se da hiker atop amata su ude camper amata su ude kanambo ubana te duna adun takpadi asigi nupa sina ma je mai ability se mangon da slick up to ngam me ba ma khangandana ma di sai de tanare ai boy sai kilometer kun mari sida bel na khali je masigi nupa sina kai mana pami ju bo aina numit ni je hiking tawra du random direction da zigzag to ma pham da chatlaga kilometer kun mari cover tawra bani asidai sida mana karamai na ai follow tawino aina ma ja kamai na udri no na ma ja kari haidoi no bel ji ju kari haidoi no khangda na mana ai khangde kano do bells canyon kai loi bino ai khangde ai tadri is it even a place and ma sa mai nam khummi ma hang mana nang aziki ba pham du bo asing wara ne hang sida kaimbo hydra there was total silence adagi mai wakhan masigi nu pa je kano sida ai mai ge sai camp fire ma pham je sita na changal tadi phani da adagi mana ma than mu wakhan mu wathan da recognize tau hadi amu wathan da mu khanjare ni maybe asi mi to pa oiram basu yai nupa ma to pa sigi na hangi do mana da ba amu oiram basu yai haina haraga ma jina ko yeng ni hanga paktharaga ki sai forest ki amam marak to da yeng ni ma su kaino na
aduga mu question jam hanga ba mu Do you know how to get to well canyons? si mathida sidadi mana response well ne response tawdre maje ekta kibada loirani ko man har masi si friendly hikers koi direction thibadi so oi maroi masi something is really wrong with this person and man asi mi je kanu mari so ina tawre mana hangni ba question je magi voice ga yam thina mi koi ba makhon so man yam thina chana dre ma je hekta kibada loi ma se khumdare well je mathan ne sigi forest da lai je ma kanam bo nakan da lai bana te do na mana situation je mathan da kamai na control tau chike na ma na makhan ma je sok na hondare aduga flashlight lo thoga palo na mana flashlight je thangkat laga siki nupa je ki makhon thoklei je siki side sida mana kano se torch se kapsan ba sida hojiki nupa je mana u baje u amagi maroom da makok kitang ka sai na kitang khang ne man u ri je se haina on thorok pu ye da hek mai duga chana raga mai ge sagi torch ki lights na mamai sida kano ta ba sida kano amu man ma se nupa se lawre ene Not this way. Turn around. haina adigi ma se kano do light se pu phang na mu thadaraga ma se atang mu khali man kai no hojiki tu ni ma ngan hangi nupa do ni ma masak to ai khangi mai ma phi du ju mai jacket du ju na hangi nupa do ni haira ma mi hoji jonga le re ma na kana na da nei do bo na ma se mu law me law mu to men nam silence le ko kari bok amu hai hoi una wana ma khon buk em ta gi de vel jo lep direct do do no khang da na aduga ma jung amung mai yo thalo ba ki ni nga sai nupa do ma ni mini ni de gi ma ta na re ni ma follow to ra la ni do di ma se pakhat na de gi nupa am du ju kai mu leng de nga sai u gi nak marum da lei do kano su leng ma su leng de mu wa so tang ngang de ado for several minutes he well just stood there ko ma lepaga dum mui ma na ji ki mai ju ki de na torch ba di ma khuta pai ra ga ma lepaga lai ngai sida amu makhon amu question jam hangi ni Do you know how to go to Bell Canyon? hantakti magi nupas nagi voice mai manak ta naksal eba asai hangamba question anira khangbu de lap kitang lap tak na le mani do bu mai ju than dare pungmam ju mamme camping gi mai duna musi than bane adu duna forest rom de u bana te do aduga hantaki third question hangak bu sida di mai manak ta naksal eba je veil je phajana phawri mongon da ma ji matu ga khau so nga edi mangak samgi masam ga chap yungi makhuta pairam ma se kimandana ma se pairam bang sai torch light mai flashlight jem palong toro ma mai palong on toro ga yeng sida ma on de gi fit khat khak da nupa se naksal ga mai ma on de lep ga mon de yeng lai do ga nupa sa tok sma mi pura lok tho ga mai na lok tho ga ma on da yeng lai ba ve do zu nga sai nupa se u ba sida ma se absolutely terrified mana ki bai se ma loi ra bani ko nupa da ma on mami to lok thoga yengam me do ga mu mani on thoga hotna sien gre mu kanu sida jungle manung da mu sien gre kai mu mai nung yaw de pum mam du da adagi veil ju instinct mai gi instinct du na tano hai ba gi type ta ma ju sai gi tor so pai ra ga mai manung hai mai matung da chi leng ha chi la kan se me ka second kun tha mu chi la kan da ma mai gi mu na gyan am la ko de ma ong lepe kai gi no da mana le ri ba area sem thena rugged oi ba hai ri kano dum khoi gi komthi komra khoi gi kono gum khongban gum ba lai ba yamna rough terrain ni ko yamna rugged oi ba yamna rough oi ba terrain ni adu ma kai yum ba tu sandana side makhung makhuti o kholo na traga na side asoka pan nango kana bung na ma sigi area sida lai je khangde ma karai jatni ju mangon ma just ma mountain ne da chakani kitang hairam bani karai da lai bano su khang banate adu na ma na sida chat u ma mai matung ta na ba hai se ma sigi ma ai na tawdu thabak se kano di apang thabak tarani mai matung la tanaragadi kaino da sigi area se mana leije he is in the middle of nowhere kanamung na ma kaino ma makhong tek trai hai do kanamung na khangaroi hana ma se maning hallaga ma se tawum ma khangre ma se kiwana zu loi re ko dagi ma se na ai masigi nu pa se he has the ability to sneak and to run in the forest without fire without light haidi magi ability je ngone mamgraba haidi mamgraba amammaduda karim bok tawdana mai yawdana torch light yawdana chin mangami bani adui mathakta numini ma na nupa jigi matung inaraga la ine du ju ma khangandana adi veil su kan khangangana la ine pung adi kilometer kun mari ina pangami ne dona ai mai matung da ina rogi na ma se hala ga ma se kai dawdu no khandana mai gi ten manung se change mai camping knife se pai do ma se no je pai torch se pai ga nungdang se ma se le khange
nongalamdagi pung ohom bokti masi phana koina khangambadagi asa wareba hedi ngasai kilometer kunmari hiking tawrudune kholudune adu masina yam thina wana khanga matungda mari dum dose of ngatang dose of thumai ngatang uitharura jani uitharuraga makhon amuhna tagidre do nongalapagi uchek na khongba nungsa mangan thole ma je nongam bere makom bachai ngamu yomjalaga ma haije am done camping ai camping haiba posima ai yare ai oe ai mai car manak ta chatlage na ma journey to do mai car si ju numit humni wali ba yawdoba mana thamami ba mai hiking gi mai lambi se numit humni wali adoraga su ma chelaga de ma ngambra yengi na ma je practically ma je hiking to busida ne makhong chata na ma de lamjen oina chela bane ba mai kan busida car gi manak sida bel jina chel khudingi ko maning de yengi nakanda mu yeng to ma che chele ne hadi mai ji gi nupa do mai maning da inarakpra man haise for sure ma ai mantung da numini inarakpanga madi ai hojik su ai mantung da inar anganina adu ma makhon mo wa be ta daga su he knows that this guy can sneak up adu na kana pote na ma jina ma ji potha ma ising thakpage potha ba do ga tong kayo ma sa bai potha ba nat na ma ji sungpu potha da bi hek to lep na ma di chela bani ma ye car se bu yawraga sigi mafam ji da gi ma thokhragena numi chupa ma chela ga su numi ta chala abani na mammagadi ma hojiki hiking to da ma ngam dong nate magi duga mai car su watli ba numini ni ma watli do na kamai tong ni ma se khalle ado pilot tamni na ten to tharaga ma tum da badi yadre nong dang do ada numi to ma ten to tharaga chakam ta sadre ma se ngam na mai di mangon energy yaudre ba numi chupa ma chen bane ki group do na ki ma se mentally and physically ma se exhausted oi ado na ke manung se changraga ma se khangau da ma se tumdha kare tumdhagraga pung khara lera kanda kanagumba ma mai gi ten ki mapan ji da makhong na kuthi sat paje tari in sum una wana net pi kanu makhon ji wrestling tawul makhon tarak pa sida ma se mi ka thola kanda ba ngasai mi ma chat pa ta ba sida mana o ma khange this has to be that guy na sai no pa do ai mo inare da na in masai cheli ngai ma so ai matung de tanar amena ma se ki man na khang ji vel ji ki ba hen man na my doors ma man paire knife to paira ga ma se for hours ma se ngai aduga for hours and hours sigi no pas na dum mai gi ten sigi akoi bis da dum chat le ni aduga amu mai antakti mai gi ten ki zipper ma mang sida kan tore lepe da gi mana khali se please don't open the man hai je sigi ten ki kano je chain je hang tora kanu se ni zipper je hang tora kanu na ma khoiram me ma je lai da khoiram ba ni ko zipper je hang tora kanu do ma gi thamoi je ekta ting chong ba hen man da na ma se mathan da heart attack tor dra hen ma je pakhachara ba ni ekta ma gi thamoi je ma gi kanu je ma heart se chong ba hen man da na adu nu pa je mo chap le pa ga mo question je mo hangi ni adagi di kanu sna vel na khali ma je mai thamoi je pai thokare na adagi ma je ai laure ma je mai ten manung dagi ai thang yauri nang kana no khopon sen law sam tumin nang lei gari adaga ma je da hai ma su sai ka to je tor se pair ga thang je pair ga leiram ni ko chain kanu je chung thorok ta na ba chain je pair ga ma se lei rabani ai thang yauri ko na adagi no pa se amu kai ma hara ka tre do ga dum mai kanu se da ko se chat lei ni dum ururung dum chat lei mai for hours and hours kari bo hai da bida mai ten se gi akoi ba se da makhong se na dum chat laga kanu se ju vel ju sung tum dam ni ko nung dang ma aduga ngahak le kan da forest manung da chicken gi bagi makhon je tare ema tabada gi ma da so da kitang hon tharaga mai thamoi ga phada jare haidi ma ji je chat khare ma ji forest manung da changare hoji chakhra mali please amu hala anu ko nang amu hala anu ko na mathan ma je lai ga khoira ma ga lei rabani aduga ma je wa aduga sai gi kano tore nungsa tholak pa horok padagi ma je mami che uyum tawraga maybe mana have entire ma gi night to pung amma bo phana ma tuma moi hai adagi nungsa tholak padagi mana kano je hati ang mai gi ten se hang to ga hati de ngam kana lei kana bo lei bo u da badagi thokla ga mo pack tawraga literally ma je mo kano se han na yeng na mai car gi manak chen ba hore
chen na mana mai so mai kanu sida ko nakan je yeng chilini ko haini ma se ki ra bani ba sinu pa se adum follow to ka ni ha se ma khanga bani sigi mountain sida gi mount rainier sida gi ma thok tri pau de sigi lu pa se na ma se tana ra ni na adu ga ai si ba soi de se ma gi se kari no ju ka de ma just question ma ta ne ma na ngon hang je asi ju bel kenin sari ba mafam ni ju exist su to ro moi ma na ngon hang je kari gi no na ma je adu duna practically ma handak su mu chen ba ya ba chele ma ju upai le ta na chen ma chen ba ba chele du bu upai le ke mu numi taraga ma se he dread and ma je nu kem banung na mai ten banung changa lai ni ha ba je ma je mi pai haure ba du raga su lai ta badi ya da bani na cleaning ama thi raga ten se khangat le ma gi kai nu khara cha do cha raga ma se mai ka ten manung je seng laga mai ten ke zipper ga je ma na kanum na ga kisal le hadi hang to rok ta na ba adoga ma se pham ga ngai ra le ri hadi jignu para do he's gonna come out to raga adu bu numit nunwa nungdang duma di makon ma wa phana koi na makon ta da da gi vel na khali je finally ma na ma ji give up to ra ma le ai matung na ta na rak tra ma le stana spy sum tana da boy sum spy tholok ta ba ko ma na khol ma ga ma se phana koi na ma se wa so ari mamangi nungdang do sum tum da ba gi ma je nga hak tang amuk adi ngai na ma nga tung kan to ga jani tum thok ra jani ma na tum mi ngai si da ma gi mana ki kem ki ma gi ten thari se si gi ten si gi mana si da yam nak na Do you know the way to Bell Canyon? question je mo hang pa de gi ma je khangboi la koi mami ka je ma je khaga uidharu ba gi khangboi la koi ma je phabung de gi hagul ene hagul ga ma gi heart se amuk dai hai je nek ta ma je mi hun je ting chong ga bani ko kan o je vel je man hai asmai na mi hun je ani ra ohum lak sum chong le di ai heart attack to ro si ba ka khal na hi do ma je ka do no khang dre ba ka do no de gi ma je na nu pa je kari na hai do je upai ta na thang je pai ra ma je ngai re adu hantak ti nu pa je na kamai to ge ha ba sida 사기 막 건동나 그런 떠오르가 이 막 떠오르가 로 떠오르가 막 뜻된 지금 망망시도 찐찌라가 레이네 아두가 거기 사나 거우버기 타입다 아디 미나가 사기 막 건 간떠보도 이미테 떠보도 아두기 타입다 그 막 건거지 떠오르가네 와와가 라우드나 마스 ta manungda amajidi loirabani ko nikpada ma de ki dana nikpada ma thang mana pai thang ni na kem chaw ni camping gi thang sung chaw am param gani adu di ma hai ka do no si bu moi manga tru ko su bu ja ka ma chaw kha cha khalabani ko adu bhoji ki nu pa jina sa nga do no ko te gran to ro khan tak ti mai gi ka no si da chi nui mai ma mang gi ten ma chi cha ong lepa ka mung le ni dana nga ha le ga mung sa nga ga no la ro ka mai sa gi sa gi ma khon dong na ko I no dong na monster dong na ga growl to bi do chen gi de ma to le ri han tak su same ma mang gi nai ki type da no nungan bo hai di nu sa tholok tri phoba ko chen la ga sa nga ta ro ga una ga se mai ten gi side da ga lang zhalak bi adu mai to re ama su tok de nga sa gi zipper do pai ra khang gi ma zo ma manung ji dai mai gi ten se gi tho ro ya na aduga last di numit se tholak pa da gi numit tholak pa gi mai gi khaga sunlight urak pa se sidai se nu pa je mu sa gi forest manung da mu chen san gare hu ji gi kanu se nu pa se adagi nu sa chen san gare na ma se ngak ta ngai ra me phana koi na ma je thokte pung ama mu ngai ra me de ma khon tarak ta ba da gi sidi mai gi car se hojik chelaga di ma hai je yang sidi nga si nu mi se di nungdang oram da di ma yaurani car se dai na atam kanu se gi kanu mai ten de gi thokla ga loi ma packing to raga hantak ti thamam ba ya ba pocheng gi loi thamam me chana thakna ba mai gi ten pai pu da ya ba pot khara khak mai gi bag da hai chen ma da lum da na ba na adu hapaga ma se ho tana mai gi gari ma side mai gi kanu se da gari manak ta chen ba da hantak se ma je maning mamang gi ng da gai chi la kan da chinna nungdang oira pa se da mai gi car se da yore car se da mana sa gi mai gear ga je hapsalaga gari manung je phammaga lok toksalaga ma je steering se da pair ga ma se kappe ba kappa je koi gi harau ba gi kappa do adi ai car da yore ai ngi music yum yorani na ma se harau ba gi hai dai the tear of joy ma khongai kappe ma je kappa ga de gi maung le ne de gi ma se thaudo ra ga kham de ma na khali je hotel gu mam da changa kan da ma police to in hai ne thawra kanda adagi hosiki mountain ergi camping gi hosiki national park se sidagi tho kanda khara kilometer kha thawra kanda
kano macha ama lerame lodge khoi hotel dong tong ma cha am lerame ada man hotel se changa kanda police ka police phone tora kana smaina back country da kan to bani khot bane sorry nupa mana for 3-4 days ma da smaina tawi khon tawi khole ma ngonda khai sa dong ma tawi khole ma zo wari zo loi li da gi hoi police na hoi ha do police mo in ha re oi noi gi karungi mountain near gi national park ki guard sing da ranger sing da hire mage we can't do anything ranger na taw da bani crime gumba natraga na mana nangonda kano torok panate crime torok panate or nangi life ta attempt torok panate maybe he mado kano ma adum nangi manako da dum kadi kucha sala laibani and this is a national park mana hai sadu duna mi loss of a hiker gumbo rangmani or some sa nang na thanda laibadu urangani na haraga but will man hai odu hoi adu raga su khoi noi gi ranger da di hairamage na haraga adum chakhare police nu kai haidi mana haibadu moi ju khangi kai da moi chalaga mafam da ju mana location ama sine marak ta ne si ching marak ta do thoina adu nu pa do khak thi bagi police du na moi gi paisa amasung matam amasung resource o kai thoga chalaga thi dong nate adu ne adu dagi adu ma du gi nu pa je well je amo khanda camping sakhi dare hai ma je and hujik si ma adum yamna hectic oi ma yam thina hectic oi raga su mai thaba war ga su ma adum city da dum lai adi mayam ai wari se side lo sinjarage mayam nagi wari se nungai ga di like to view share to view subscribe to view mo mathang gi wari da mu thengnarasi ko bye